isto vreme, isto mesto, samo što će nas biti mnogo više ove godine. Očekujemo negdje oko 300 plivača. Ankete pokazuju među njima, kad smo radili tu neku anketu, pitali smo ih gdje ćete da plivate. Pa svi su odgovorili, kažu u Zemunu. I kad bi birali bilo koje mjesto, opet Zemun, opet isti ljudi, opet Damir, opet Vlada, opet Crkva Nikolajevska, opet saradnici opštine Zemun, kaže, nećemo da menjamo. Tako da, bit će to najlepša trka sigurno do sada, skočit ćemo svakako u 12 sati, izdržat ćemo tih 33 metra, sačuvat ćemo tradiciju, vidjet ćemo ko će doći prvi do krsta, a ovde sa moje leve strane je maketa buduće skulpture bogojavlinskog pobednika koja će ulepšati one lepi kej pored Dunava. Ovdje su naše kolege vajari, oni su to dobro spremili, ona je spremna za odlivanje, bit će sigurno do Petrovdana postavljena na keju, u prirodnoj je veličini i ona će obeležiti jednu tradiciju, odnosno obeležiti jedno vreme, prostor i generacije i ostaće za vijek vjekova na keju.